Ilinra 5 gram heroin lapen hem konglong lapen katewara bang raikom sai khia tumari reng kaching nang Vosega Chikloni Pai Inquiry Troxiani Kangsam 24 Nong the opening constituency ke parlo Khakrajan naka checking along ihum I-20 hem konglong registration number AS02034449 Dimapur Lahoriana natpen kiwang bomaphan raikom sai khia tumpen honde memet heglong si ritarlip asai klempon lo Laswa hut hem konglong along pen packet sir cap heroin long pon lo lapen laswa heroin lake Ilinra 5 gram ando lapen raikom sai khia tumpen kithan ateng ke hithia long jorote puti troxian bak anam leji pusi pherang ke athengno nimje pon News Desk report TK News 11.29 হয় আজি বৰপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ আজি আত্ৰাজান নাকা পইণ্টত এখন I-20 গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হয় সাসপেক্টেড কণ্ডিশ্যনত আহিছিলে তাৰ পৰা প্ৰায় 90 পেকেজ 90 সব কেছত আমাৰ সাসপেক্টেড হেৰোইন উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে আমাৰ টিমটোত যেটো আমাৰ ৰেগুলাৰ টিমত আছিল আমাৰ গোটেই নাকা পাৰ্টি আছিল তেওঁলোকে এটো প্ৰপাৰলি সাৰ্চ কৰে ইন প্ৰেজেন্স অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট উইটনেছ 90 পেকেট সব কেছত আমাৰ সাসপেক্টেড হেৰোইন উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰায় weight was প্ৰায় 1 kilo 5 gram স্যার বজাৰ মূল্য কিমান হয় ইয়াৰ বজাৰ মূল্য আমাৰ 1 kilo কিলো যেটো আমাৰ 7 crore মান কাৰবাৰ আটক কৰিছে এজন ব্যক্তি আটক কৰা হৈছে এতিয়া আমি তদন্ত ক্ষেত্ৰত নামটো ক'ব নোৱাৰি বাকি ইয়াৰ লগত থকা যিখিনি লিংকেজ আছে আমি বিচাৰি থকা আছে আমি জনামতে এটা লাহৰিজানৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখে গৈ আছিল বাকি আমি ফুল তদন্ত কৰিলে আমি গোটেই কথাখিনি গম পাব ini apa sih itu dak umrong solong song thom KSA di Masau District Committee laben mapa laben kamapa song thom atum press meet ke hanang ko kalam thak lam thei bang la puilo itu tum dak mining aputha itu tum di Masau Autonomous Council tum bang itu tum aphan chenek piklo alam thei bang ke itu 1975 haning kan tawi tum nepco phan project aphan longli pilo tasona taxi 1991 haning kan tawi tum tea garden lapen NECM lai tum tawi longli pilo tasona taxi APDCL ku clear long non project tengbom 2008 la bangta itum longli pilo tasona taxi AMDC aphan 1985 la so haning kan ta pilo tasona thak non ta me itum dak borolo khindong ku do ku itum loang hin Pada stame 9,000 bigas latanon itu mapan thang konsanawe dak social leader penceng law rong asor gangbra jibi lai ton thang konsanawe bela law tumbang council tumbang longle allotment pdt pen itu mapan nang pamang hua kason si claim lo lasona taksi non ako 109 hectare labang tanon ako la coal mining akimi kangpu tuji apan order pitu de hala tame itu mapan cingki cithanawe Dasi itu ningduk lo, daun rongso kita akar bi kaya tum apan nak cenek piklo lah pen itu tum ningduk lo. Dasi itu daun rongso lo kita akar bi tum ke wang jilang awe, atum apan bangke itu bangke cicaram dia rason si tegam lo, mana kirengi apan ke sung piklo. Ate ke company ke wang pikal lo, development amen pen wang piklo. Development apan bangke itu mekang ke. Kinang sok lo development bangke, setame development amen pen longle lana na hektar lah tum nang enpo. Tum thang nang cingki nang cithana we pela tum bang council tum bana kem lo lasi taso di mange itum bang thanga le long le da development na men pela tum bana claim bom lo sa thanga long le lasi non bang ke non la mining akimi borolo kindong long 9,000 bigas la pe non la 109 hectare la non new coal mining upon la haya stami itum bang ke immediately la bang ke itum song thom mentame la pen rada tum stame chekroi donde la sila bangke cancel back nangji pusi itu maki mangdo apen kidam tang dame itum me chiklo tame itum protest dolo set from set pen itum rathur pak protest dolo stame pinianian tame DGM la pen AMDC itum la pen council itum stame itum thang respond ave itum memorandum ta thondam lo pidam lo setame itum thang ta itum pan bangke na respond pe
asin nang kilang ro son si do la peri tu pandang ke value nang ani son si thelo lala no la si pininitum press meet song thom la pen thot dil tum advisor do pu tum kaching hon sar yosing he la si nil tum bang ladak umrong so akarbi just a met pepen bang umrong so long litum bang mining abang nang biwaret lo aning hangaling nang biwaret lo la pen long le ki pitangan sa menil tum dupig lo Kolkwari la Assam Kolkwari phanta pilo nepco phanta pilo APDCL NECM phanta piglo stame la tum lan su se non nang bi thula nona kimia project do 9000 bigas la pen 817 bigas Kolkwari la pen limestone thot nang bi tu pop non kitu penan penta akithim chot lan su se kithi project bang na bi tu pop non Assam government la pen di Mahasau government atum cisik bom lo sela daga bang ke nili tum bang ke longle bang ke pitangan pilo la sinon ke bang ji abang ke nili tum bang longle bang pitek thelo pu bang se nili tum non dak umrong so karbia rad tum la pen la song thom ke theki ding tu man sa me nili tum la so bang se nili tum chingwai pon lo pitek thelo palam lo la sinil tum protest that a piece ta me nonanta nili tum phan ardi dang pipe nili tum phan nang chingki gi pu phan ta ve la pen memorandum sa menil tum along thonam thailo dak di Mahasawa CM phan sa me thonamet lo la pen forest department tum phan sa me pyramid lo along ke thondam nang jia ana bang ke nil tum thondam lo puai fit sa me non bang ke nil tum phan thang nat alam ave nil tum phan nang kelang rop la son mandet lo sida ko bang ke hokpe bang ke litum chini nengi bang ke la lo 6 sidul pinak litum ki do ke la 6 sidul lo polo tangte ajak ko bang ke la lo 6 sidul Indian constitution tum tai litum ban 6 sidul nang pi bang lang lo long live helang tribal tum phan protect nang la pen ame thanga ajutang du me thanga jubab du me thanga lam ki du chipang chu nang la pen long le just met pet long le pacherai kom nang po phan si 6 sidul na pilo bon sita me Assam state government tum ta nang lang plot son lo la pen la dak council la tum sta me alang le tum la development amen pen la high protected si aneng hangling rong la dak company kithi giding tum ma phana chingki ke pen haladak mining ki bi ya gauburas tum pen chingki ke pen aneng hangling alang le tum bang ke propose po alang le tum bang ke tendering bang ke la tum office ECR lo do pen alang le tum bang aneng hangling la pusi project bang salam tawra ditilo apen il tum bang api kamang hudun thu la son si nil tum bang ke kamang humang ram dun thap lok lo sinono bang ke mrong pam rat tum same aneng punglo aneng kanglo nono bang ke nil tum bang ke la so along le nona kimi bang ke mining aphar man bang ke nil tum long le bang ke pitek thelo pusi nil tum kidam tangan same protest lo prung set set pen nil tum protest deng pon lo la pen la dak ki bi ye di man tame litum langdam lo pulutang te towar pen cheng lok ki juna lang school thang ta ve la pen no dak sai ka chutekia dim do hal hai sita me latum sai ka chutekia war sai sta me avedet po ilitum inglong so kar bi tum tribal tum ke ong dung tum ke sai chuteki pen si ilitum ke reng chot hal dak hidi du kumane ke phanga ju du siguna ju du la hai sta me dam lapo same non la tum bang ke council la tum sta me state government tum sta me la pen EMDC DGM tum sta me la hai thang patoite athila non hadak ki do dam ladak new umrong so village 19 km lapen non borlo khindong halapu area chutolo khindong lobang halapu rong thoksiner ket do hala tum sita me ladak APDC la nepco 1975 aninkan pen kikat tum sai dilo puthor hadak mining bidu no thudol lepo lapen hadak te konat sikat lang la solam lo non bang ke la si nilitum pini bangke nengki kang nengki pung la so cepeklang nangkok lo la so joini si nilitum pini bangke press meet bangke phan nangkok lo ado